tuna hian helai en kol tu te nen he kanin be me kani और सर 2 weeks का टाइम this concrete similar concrete on that side this concrete we have done 2 days back na so setting of this concrete and then load 4 major activities after that after load testing you hope that you will be able to complete this within 2 weeks. The reason is the concrete is fresh. So when traffic will pass, if it is not set properly, then without even waiting, the concrete will start with fresh. No, means this portion will remain open all the time. This would be mainly for heavy vehicles. If it doesn't rain, then this we know that you people have problem. All of this is I understand that you people have waited for you. Please give us so means it's honest that the results I mean this sprint has to begin first. If it doesn't, cracking will happen, it will get deteriorated in a very quick time. This layer is very thin now, it is only 75 mm. So if heavy traffic will pass over this without setting and without getting it done, then the cracking will start as soon as the traffic passes over. And moreover, the third and final thing is testing. Load testing is most important thing. So today is I guess 4th now. We are ready to do our project. We also want to finish it as early as possible because it is the only thing that can solve all the problems. Once the traffic is through, whatever miscellaneous work would be left, we can then pick up then after that. But my first priority is just completing it, make it gain strength as soon as possible. And so that future road is the main problem. Future Aizawl road now. Cho nên cầu quý cho ba cần thấy sự lòng thế mày than phát tiền phát in phụ chiết na à lâu ông ta không in phụ chiết na sát tiền mấy bộ ha đủ tóc là vin ra zuan nó quý tỷ khen khan in phụ na lâu ông cháu này thì tận lung oi lâu không mấy defamation case til poilu tu kani phát tiền trong kha chung te po chu nang ma ni pon a soi te chu soi the lom in ti pon ne mai the ama ro chu nang ma ni pon ani dai se ula a tha ka ti mo anji ti so voter id di tai voter id ka thu tục thầy là đang mò hồng hồng đâu xí hồng hồng xí Kapag tungtol marka ito kapag hindi magpapalitan siya ko mo. Tiếng hắn lên tục đầu, cái tiếng hắn sập lại cái món phổi tiếng đầu gì là bên con tiểu về ngoài chỉ những mấy à, con sập này còn tổng chân chân lỗ cái thiên gia rồi, am ai rồi chú ít này, cái món phụt nó thiếu, những cái in cần phải bốc anh tin chú bằng tin bạc cả, lại in cái in thiếu cần tiêu, tin bùn cần chân về đó là tiền, lon tên nền mò thì chú chuyện bùn cần hành chân đó là gì à, hay cần phật bảo u dọc cái này à, việt nam dọc cái này. Han pada atlu garniya kami to kallo ma kami to kallo so ifensi mo Ram Krishna tanya implement ko onde tanya kami ko ay na onde ka tiyo onde ka dita
na li kan ti kan an se phak lo tha tani keinin raju kha lo kan pe ati tur kan shita abaka chomak putani to mai halai tak kha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ tu mi chuan a se ka pui tu le bora ron ko le ma tu tu nang mani pun he mani ka me ron in soi kha di ka lo ring tai la a dik le si lo chuan ke ni chu buina chuan he chuak fin chin we me kan huai tu OB te le group committee den par chin kan kalani committee na chuan thu sa ra zu ning ten ring chuan tu bang chuan he ta hian in soi kha di ka pomila ma se a phe na khan nakina kuar he thila lo om le a ni chuan he la hian group we me member kan pun khom le ni chuan he hi chu a kan chu dar ve kan ye chu ani don kha kha chu kha chu ko zep tu rom lo chu bang chu hi em kim mi zo chu mo kal chi kan ni che to ba ni kan member dong dong te kal khom chil te khoi tu ten kan dan te kan chu che ve kan haw ma yang kini ko kami proof tu ra hai lo kal kan ni renga ni kan pa te chung ko lo kal kan ni renga ni chu tin hu na kal je na thu dik chu lang don chu kan committee a kan lo rel ma sak to a te phei chuan te la ya hian in no objection point la lo wa department a chuan a measurement han te chi po hen athing lo wani department norm sa in ngai khet ani kong hi ka kha chu department thilania ma se ke ni chuan kan lo rel to tu na pianga ke lo tu ra ti po kam tu tingan tan department an yemo VC an yemo OM an yemo ka tu kan committee na apa dan po an le ni amara tu khatia kan han che da kha kan che da kha dik lo lam ni lo win agenda lo lu tak sia chuan arang ma mala ka tha ni hi ka kan tu na han ta kan na chan kan ta ni lai hi cross arvel bun na turan lo rom man mek to chu ni kami aram nei tu vel anei tu tak avel kha kanan chian ni vai nei tu anga hriat na kha oma oi me lo ma chuan chu chu kanan fia vel kha ani voin chu maro chu to na te an in biak na hi chuanin kan rin ang chia kha chu lo ni chia lo ni te pon an lang tho ani la ve la ni ma chan lo la ve nual to